clear tu le ngai thatu song song te chi beilet be kole me ni khat sang ni som ni le pali ania tunjuma po hian khawvel boina chanchin thar langsar zualte kan ngai thlau le don ani United States University Zirlaiten Gaza a Israel le Hamas Indona dulon lan tira nor anhoi hotline University sangsanga boina chuaka mi zakwa chuangman anni toa Gaza Indona chungchanga Israel dema University sangsanga norhoi hot ani lai hian University of California Los Angeles a chuan Israel tantu Zirlaiten en innor boin boina chuaka wang hian Zirlai za chuangman anni to ani UCLA Vice Chancellor Mary Osako chuan norhoi hot tran ani atangin Israel tantu Zirlai le Palestinian tantu Zirlai te inkara hian daidan na an siam thu soin pathian ni khan Zirlai te hian an daidan na hi anti chiat thu asoi UCLA ba ka hian US mun sangsanga University a Zirlai zakwa chuangman ani toa hewang hian ven himna po ti cha ani chauzelani Indona University a mi som ni le pathum man an nia Arizona State University a po mi som ruk le pakwa man ni in St. Louis a Washington University a mi som riat man an ni bok Boston a po Northeastern University a mi za man an nia University thu nei tu te chuan an campus a boina chuak chu za thla kan ti thu soin Zirlaiten an ngai dan au chu puina na an man mai chu norhoi hot chin ten ron zomin boina chuak ta ni in an soi University ho tu te chuan manjinga Zirlai an ni ti tar lang tu ID nei te chu da nanga shem lovin sikul da nanga shem tur an ni thu an choi bok University sangsanga norhoi hot namhuna man te hi Zirlai ni lo tam tak anom thu State Police te chuan an report lamani US University Zirlai te hian Gaza a Indona in ka hai puan an du to thu le Israel a zom nei US company te chuan an sum don na emo an na tho emo chunjom lo tura an du thu soin an nuarani norhoi hot te hi Palestinian chantu te ni in Israel che dan an dem thu le US sarkar chu Israel apui na ti top tura an du thu te an au pui bokani Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Israel in Rafah Bay atum na chu United States chawin adang theini na soi Israel chuan Rafah chu ni re lo te hnuwa an be mai arin thua soi bok Abbas chuan World Economic Forum special meeting ne ya thu soin USA chu Rafah Bay tum na dang turin nge na America chu he thil ti thei ani thua soi bok Palestine President chuan Rafah Bay ani le chuan achunga cheng te chuan Gaza bak pan tur an nei lo wangin an pananga chuta chuan ei tur tlak chama wangle nitin mamo atam to lo wangin Palestinian mi puite chanchin a chiat na saber athleng don ani atiani Abbas chuan Jordan le Egypt lama Palestinian ral tlan engemaw zat an thon chu ain chirto ti soin Israel in Gaza abe izoa West Bengal Palestinian omte chu Jordan lama an son chu amai a hlau thu a soibok UN official le human right group chuan Rafah be hian chiat na nasazok athlen don ni in an tar langa Israel chu athil tum thul tura an du thu an soilang fowani Israel official ti chuan Gaza Strip Israel le Hamas Indona thleng mek chungchanga International Criminal Court chu Israel laka action la tura norna anasa zela hewang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu baka Israel ramsoi tu dangman na thupek arrest warrant ati chuang mai theini nan soi hetila hian court lamatang chuan soi engma ala lo thung ani Israel Foreign Ministry chuan Israel political le military official tilaka ICC hian arrest warrant ati chuang mai theinia thu thang thu soin court chuan he thil hi ati lo abe sei thu Foreign Minister Israel kat chuan asoya Israel official tilaka arrest warrant ti chu ani chuan Hamas le firfiak pol dangte tha ti changa mai turani atiani Gaza Strip Indona chuan nuwa ICC hian tunchuma Indona choni lovin sangni sompalia Israel le Hamas war atangin achuya Israel le Hamas lamin poikhoina an thlen dante an chuiba ka Israel in Palestinian ram alua judate chenna tur in asak chungchang te po achui telbok ICC prosecutor Karim Khan chuan nikum December thakhan Gaza Strip po hi alo tlo to ani hetila hian Israel PM Netanyahu chuan
Israel in aram ven himna tura adikna neite aleko chungchang ICC in thiasak atumna chu engkong ma in anpom don loti alo soilok to ani Middle East democracy ram omchun khawela judaram nei chun sipaile official te vaudai tumna hi athinur thlak le hethil laka hian kantlom don loti na soi ICC in Israel Prime Minister le official dangte manna tur thupe ka ti chuang mai theinia thu thangom chu US le thopui ram dangten an ngai mo ngal he US chuan Gaza Stripa Indona thleng meka in ka hai puan ani theina tura malak mek chu ICC in arrest warrant ati chuan ati chevek theidon ni na soi ICC hian warrant thi ati chuak ani chuan in remna siam tumna atangin Israel hi ai nuk dok du ngei dona hei hian remna siam na kong ati pingdon ani ati US le European Union chuan Hamas hi filfiak pola an lo puang to ani White House thu puang tu Karin Jean Pierre chuan ICC thil chui chungchang hi kan thlop lo ti po chiang takin kan lo soi to ani hetiang ti tur ni in kan thelo ti na soi US Secretary of State Anthony Blinken point Hamas pol shwai tu te chu Israel in ka hai lai lok puan na tura rot na asiam chungchanga thutlung na siam wat turin tho than ni khan alo nor to bok Israel hian Hamas mission mek te chu ani theina turin in ka hai puan na tur rot na asiama po ain hong zau le ani ati ani United Nations UN sanction monitor te chuan kumin January ni nia Ukraine Kharkiv khopui beina ta na missile man chu North Korean Hwasong 11 series ballistic missile ani ti UN Security Council ashila UNSC phek somthum le pania cha report an thelua UN sanction monitor te chuan Kharkiv khopui kana ta na man missile man them te chu en fiani in DPRK Hwasong 11 series missile them ngei ani ti nan tar langa hei hi UN in kumsang ni le paruka tanga North Korea laka ballistic missile le nuclear program kalpui le ramdang hne na ral thuam thon chuak khapna asiam bo chian na lian takani April 30 khan sanction monitor pathum te chu Ukraine hian jinin missile them te hi anen pia Russia siam ani lo tian soi Mase Ukraine thu nei tu te tanga thuan don danin he missile hi Russia ram chunga tanga ka chuange ani anti ani UNA Russia le North Korean mission chuan sanction monitor te report chungchang hi an la chang lova US le ram dang te chuan Russia and Ukraine ado nuwa North Korea hian Indona ta na man tural thuam te Russia hne na ape ni in amha in an pu to Mase hei hi ram pani te hian an phathung ani hemirual hian ni kum khan Russia le North Korea hian an sipai te tho dun na ngel le thajok siam an tiam to bokani US Secretary of State chuan Israelin amitang ti chua Gaza a in ka hairem ti na thil phal taka pek arem ti chu Hamas ten an poma be sei thu asoi Hamas palai ti chuan in ka hai theina na ro na thar chu Egypt le Qatar palai ti ne na soi ho na an nei mek boka rot nang chuan mitang chua zalen an ni chuan ni somli in ka hai puan ani anga chuti chung chuan Northern Gaza a chung kwa tang khang tam tak te chu an horem ti ani don bokani Hamas tena in ka hai tluan tling an ngiat le du lam hoin trong kampo siam ani ti ani boka Hamas palai ti chuan kairo chu asan to in soi ho na an nei le nuwa ziakin rot nan siam le don ani ti in Egypt state affiliated Al Kahira TV chuan atar langani Israel sarkar chu khawvel ram sang sang athian tele Hamas tena an shen mitang chung te chuan nasatakin an no reng boka nikum October ni sari khan Hamas te chuan Israel lu chilin mi sang khale zani chuang an tiluma mi zani somnga le bathum an shoi bokani Israel in achan le na Gaza nuna chan singthum sang li zali somriat chuang anom to thung nikum November tha khan in rem na siam ni in Hamas te chuan mitang za panga an chua Israel in Palestinian mitang zani somli chuang an chua ve thunga kar khat chung in ka haina aombok in rem na aoma mitang chua an ni le theinan Egypt Qatar le US te chuan akar hala in an boi pui to Israel chuan Hamas ten an mi le sa za somthum le pathum vel an la kol mek tia soin hengzinga somthum te chuan thi to ti na soibok April 30 lam khan Hamas te chuan Israel in Palestinian lungin tang za chuang le karukin ka haile Hamas ten an thren mek Israel lungin tang mei chia nau pang le kumupa
somli in thleng ton arot na chu Hamas ten an hnol ani Hamas te chuan permanent ceasefire an nge thu soi thungin Gaza atanga Israel sipai zong in son chu avek le Palestinian te an ho khom le an nge tlat thungani Karkalta khan Ajios News website chuan Israeli official tena in ka hayom theina na rotna an siam zinga Northern Gaza a Palestinian telet le remti te East le West corridor atanga Israel sipai in lak chuate atelti in antar langa hei mai ba ka hian in ka hai ton tlingom theina na ruam han na siam zui zel te po atelti in official te ten an soi thu antar langa ni hei ba ka hian Israel official le diplomat te chuan mitang chu atura an ngiat po somli atangin somthum le bathuma an tin hiam ti in tarlan ani boka Hamas te chuan Israel rot na siam chu an zir chian mek thu soin tundin hmana chuan Israel in harsat na asiam bel le ani lo chuan boruak in thatlam apan ti in an soi bokani US Secretary of State Antony Blinken chuan Riyadh World Economic Forum nei na base na sang takani thu asoya meeting a hian European le Arab ramai o te an tel hloma Hamas te maro na thil phal tak mai Israelin a hlui me kani tundin hmana chuan Gaza mi puitele in ka ha in kara om chun chu Hamas te chaw an ni ti na soya thutluk na rang taka an siam angaya thutluk na dikle tha an siam ngei po karinga ni ti na soibok Egyptian Foreign Minister Sameh Sokri Israel le Hamas in remna aom theina na palai ber point beise na sang takani thu soiboka tunarot na hian le lam ngai poimo te latel ve in thulai la takina kalpuyani thutluk na siam hian le lama ngonga nei dona beise na sang tangnen kan clear me kan ti na soi pathian khani US President Joe Biden le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan phone a in biak na an neya chuta chuan in rem na om theina na rot na lampang an thlur bing tia soi ani boka Gaza atran puna tamjok pek lu ani theidan tur te po soi ni in US chuan Southern City Rafah run chu alado dal reng ti in President Biden chuan a soibok chuti lai in Israel chuan Rafah khopui chu in do thlo na in ala be zau renga ma se khawvel ram sang ten an nor na satakara Rafah runa lu chuatak chu ala kalpui bik ri lawani heti lai hian kholum zual zel chuan Rafah chen atihar sal he thunga mi sang tam tak te chu puanin kai mai lumlu tuka an khu same kani fan tining turin electricity om lova tuisik vot po mu tur om lova ei tur mamo om lova nun sham nen mu le om angang an mai ni in Rafah cheng Sara Abu Amir chuna soi Karkalta khan Rafah temperature in 400C akaya thanga le ka upa meche sen chu kholum lutuk wangin puanin kai chunga athi ti in event chuan atar langani hetilai hian Israel general te chuan Rafah major operation nei turin ruam han na an siam fel to ti ani thunga Rafah hian Hamas battalion la le an leader te chuan kho mek nia ngai ani hetilai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan US chuan Rafah run ani thu da po civilian ten an tuar do lo ti ruam han na an ringam an lamu lo ti na soi Hamas tel puiber Palestinian Authority President Mahmoud Abbas West Bengal in bun mek chuan Rafah run ani lo na Israel dang theom chun chu US ani atia Rafah run ani chuan Palestinian puite chunga chian rapthlak bera thlengang atibok hetilai hian Israeli Foreign Minister Israel Katz chuan hostage release deal chu Hamas ten an pomani chuan Israeli sipai ten Rafah an run lawang ative thunga Mase far right finance minister Bezalel Smotrich chuan Netanyahu chu Rafah run tumna thul lo turin ati thunga Hamas te inoi chimit thelawani chuan ikai shoi sarkar hi atlut chiang ati mak thungani Israel le Tunlai khawvel history then khata tangin in thir chunjom teang khawvela mi hring cheng nam sang bel khom tluk le dingon sari chuang fe jinga hian engnam nge fingber ti taila Abraham athla juda te khutlar ma sa lu turan ni nge yang le hei hi achian na chu khawvel choi moina sangber Nobel Prize lo mandong tu an tam dana tang hian ani khawvel pumpuya hian juda te hi maktadoi som pariat vel bak anom lo nia hriat ania chung zinga maktadoi kwa vel chaw in tuna anram khu an lua Tel Aviv le Jerusalem khopuya in New York a khuan juda an tam zokin an soi
an ma ni hongoi ngoi tu muslim te hi khawvela tluk le dingon khat le mak ta doi zariat an tling to a heng zinga tang hian mi som vel lek Nobel Prize dong tu anom lain judan ha thlak mak ta doi som pariat ora tang hian za som kwa ngotin Nobel Prize loman hi an hui to ani Asian namfing le juda te tluk thawa nam tai ma Japanese mak ta doi za zinga khian somni panga vel chuan Nobel Prize an dong ve to in an soi boka namro pui Chinese hongat po khian an tong khat phar phar khopang le mak mai chu juda te hi khawvel sarkar chak berber ten nuai chimi an lo tum to thina an lo cham chiang thin le nuai chimi tum ma saber tu ai gopta ho phei chu khonge anom zo tak po hriat an nilowa an ma ni jok an boral dai mai ani Jerusalem ti chia a Israel a thla te zong sala shal vek tu rom ho po an tluk chiat na arei lutuk to a pathian in nangmal som tu chu mal ka som ve ang alo ti miau mai sia Israel do tu te chu za thlak tak takin an tlom le doi mai thin ani Indo pui pan hi na lai khan German sarkar om khau pui mai chuan tim na le dim doi na nei lek lo hian nuai bo an han tum le ngiala an ho tu pa Hitler khan a thi don hnaya khan Martin Bormann a hnena tunin dowa hian hnena kanchang talova ma se German ta na hling hlawom ber ka thian faya hei hi hnena satli ai chuan a poimo jok ti in a soya ma se German rama hling chu ani then fai chi rual alo ni lo aniang juda te chu khawela milar le hausa an ron pung thur thura pathian in ape kan rama ngei an lo ding chuak le ta zo ka ni hi man lai ang kha pathian in direct tak hian ala pui fo mai le ngala nirukin do don po khan Lieutenant Josie Livery le aho te mi somni lek hian ral an venga an chung lam golan tlang atang chuan Syria lai pui mu akha to kin aron thlapuak le dur thina atia lom Josian kanrin lo deuh mai hian keini sipai somni lek te chu Syria sipai zale teng palingo thian min ron bei thut maya ka ho te khan aw tura Syria sipai te chuan ho chung hian min ron pan sung maya kamangang lutuk chuan biak hlat na in kan sipai mun puilam chu bia in silai mu ron thon bel turin ka han ngen ringota ron thon te reng po ni se alo thlen main min that fai vek man thodon ti po ka sia ma se man lai kan pi pu te pathian in alo pui thin dan chu ka re chuak zok maya ka machine kan chuan ka han clear ta zoi maya Syria sipai then khat chu an tu phaka ka machine kana chuan silai mu kal dan ria theinan tracer kan vuat tela chung chuan bu mun chu ati kang thei ti ka ba muta ni chu vele ka machine kana chuan tracer hlir chu ka vuata a ka han kab le ta char maya huit mun ro tak mai chu akang ta hlu maya Syria teng petrol bur te chu meal chuan a hliau ta zoi maya apuak ke nge mai don hian an hria ni che kang chu man mo hian an tlan kir le ta a sipai min ron pan mek tu te la chuan meal chu ron bo zel ngam lovin an rifle an pai loka bakleng hian an tlan cheta chiam hlom maya an teng pakhat chu an man mo luata luite pakhata hian ain bil suala atluzang thal hual maya pakhat chuan phai ruang kara lungpui nge cher hi asua nung tol thei to si lo hian atang vu mai boka ti in Syria teng an man dana soyani voi khat po golana tho hian Israel sipai som vel hian Syria thlona trum hun ru lak sak an tuma zan thleng hnuaya hian va thon thuta Syria ral veng te chu man phiar mai hi an tumani ma se Syria sipai te chu an lo phim khur ngang maya an vel zonga chuan ra puwa bom an lo kam khat vek maya chemte in an kalna tura main om lo chhun ma sa chung zelin muang te hian an tol theta chutiang speed chuan zan khwa po in Syria sipai omna an thleng man don lo ani ma se thok le khata thlina zet mai hi aron tle thut maya thingtang le vai but te chu alen dar chum maya Israel sipai te chu an bok rop mai ni Syria ral veng te po bangkara an tlan lut lo thei bik lova thli chu are le thuaya an hanen chian nak chuan ra po bom an kam te chu alo lang ta fur maya ol sam takin an kan zunga Syria sipai te chu lo in ring man hek lo an thlona zong nen chuan an vaman fai ta phiar mai ani kumsang kha zakwa somni le pariat me ni som pali independent an mu khan Jerusalem khopui hi khawvel sa khopoi mo berber pathum Christian Muslim le juda te mun poimo ania wangin iweno hnuaya omse ti ania independent an han puan che khan Jordan sipai te chuan lai pui lian chi hian an ron kam ngal chur maya Egypt Syria Lebanon le Iraq te chuan an sipai nei zong nen an ron be ngal bok kha ania Israel sarkar la chuan sipai pa ngai po an la nei lo mahal volunteer an ti chau chu an ni maya
hei hi independent war an ti fo chu ani anin be na se maya mahal volunteer lampo siang ni sang ni zanga som sari lai an thia arab lam phei chu noi khat don lai an thi ba ka ramzau tak mai an hlo pha ta zo kani kumsang kha zakwa som nga le pasaria Egypt sarkar chuan Swiss kanala Israel longkal tlang aphal ve talova anin do le tamup mup maya hemitum hi chuan France le Britain in Israel an pui ve ta boka Swiss kanal hong tur chuan sinai thaler zau pui mai pal tlang anga ya Israel hian sipai noi khat sing sari le sanga alo nei to a British sipai sing li sanga le French sipai sing thum sanga lain an ron pui ve ta boka chulkar khatvel lek an hanin khoi noi nu chuan Arab sipai noi thum zet chu an tlom le ta Arab lam hi sang thum zet an thia sing thum chuang man an ni boka Israel sipai za som sari panhi an thia French sipai som Britain sipai som paruk an thi ve boka ni Israel sipai pakhat chu Arab lam hian an man ve ram ni in an soya chu po ketlia kal theilo bompuak wanga vai butin a chilpil trep hi ani le nghalani kumsang khazakwa somnga le pasaria chuan French sarkar tran puina in Israel sarkar chuan Negev thalera nuclear reactor abun tran tamup mup maya Arab ram tang rual tan chuan saru hak angal al ani tamai khawvel sarkar sang sang hena anjual kona satamaya iwenwa thlen anita a Arab ram tele sarkar sang sang norna wangin France le Britain ten wallout taka Israel an pui thin na chu anti top tari ani mase juda scientist ho chuan chunjom dan turan shakhop mai khawvel scientist larza an thlang chuaka chungzinga somruk chu juda fir an ni lo vek poin arim nam an ni sim simani khawvelam hiau saberza an han thlang chuak le a chungzinga somli chu juda bok an lo ni le a kumsang khazakwa somni bathum Israel independent ma dai khan nuclear lalpa Albert Einstein khan Palestine hi lo tlo to a kumsang khazakwa somnga pani David Ben Gurion thinu khan Israel president atan so mani le a ma se apom talawani heng boruak vela tang hian Israel tan uranium hansoi sakvel chu thilhar sa ani lo chiang ani indo bui pani na hun lain America na tom bom asiam chuaka chuta thok scientist tamjok chu judan ha thla kan nia heng bom hlawom lutuk siam dan hi thuruk top kho kan ni bokani ma se Russia en thatu ten US ne na tangin anru chuaka sarkar sang sang ten an nei ta sup sup mai ani atom bom nei tharam te chuan an hanen chin dup dup mai thina Israel taniro chuan test ve atu lo thungani Israel sarkar chu engtikong poi nuclear bom neya ngai ani June ninga sang khazakwa somruk le pasaria chuan Arab ram som pani tang rual sipai noi nga singli sang sari lai mai chuan kiltin kiltang atangin an ron nor le tamup mup maya teng sang ni zanga le thlona zakwa som nga zet an ron tho chua pui boka Israel sipai noi ni sing ruk sangli teng zariat le indo thona zathum zet te chuan hlau mi alovin an lo beilet ta si asi amaya niruk chung lakin Israel te chuan an lo ching chaw le ta der maya niruk indo an ti pha ta hialani Israel sipai zakwa somriat an thia teng zali le thona somli le paruk achia Arab lam chu singkhal le sangkwa an thia teng sangkhat le thona zanga zet an chan bokani heng hun laya Egypt tual chung politics a chuan Israel kanwai chimit vekang ti theya piang tling tur an ni mai ni som panga October sang khazakwa somsari in thlan puya chuan sipai cornel ro room le ralrel thiam zet mai anwar sadata chu thlan tlin aron nita a ain tiamang ngein ko mo a han bol le tanta a Russia sarkar la chuan alo phur pui maya anral thuam chuak thar tha tin reng mai chu Arab ram ho hna asal zut maya oil nga ram hausa an ni boka poisa te chu ral thuam leinan chuan an han uilo na sakhop mai sia October ni ruk sang khazakwa somsari bathum Israel teniser ursun mai yam ki purni tak mai chuan Arab tang rual sipai maktadoi khat chuang teng sangli thlona sang rual nen kiltina tangin an ron nor le ta hum maya ni som ni zet thi ngam tak meu anin rod boi nu chuan Arab teng motor le thlona tamjok chu thut chiat an ni le ta a Arab lam hian teng sang thum thlona zaruk lai pui le motor sang tam tak ba ka sipai sing khal le sang riat chuang an chana Israel lam point teng sang khat chuang sipai sang ni zanga ba ka thlona zalivel an hlo ve ni hemitum hian atir lama Israel sipai te hi an tol hum maya atom bom man mai te an tum man hialin an soi ma se top lama chuan Arab lam bok an tlom le ta ni
kumsang khazakwa somli le pariat nulam America ram in thana reng khuan president chu tumte chuan Tel Aviv atanga Jerusalem sarkar pisa son chua khu an tiam lo vek poin an soimoi le ngei thin achan chu America rama juda te vot mu an be se thin wangani ma se ataka hanti tak chi ni hian tuman an ring ngai lova US election nung ber sangni som paruka khan Donald Trump chuan midang ang thowin campaign aw hla pakhata anei ve a thlantlin lo ni te reng po ni se angoi liam vele mai tura mi tam tak chuan an ngai ngeyang ma se khawvel le American mi puite be se lo min Christian tele Israel te thlawang a hauna sata maya Jerusalem US embassy po son alani tur thu apuan ero mi tam tak nui ti zatu alani ma se mi hoisen le fing tumru athutiam hlen chuanan chuan poisak nei lo zet mai ani zia aron langta zot maya golan tlangram tela chu Israel tan ahim lo an nei hlen turani ati sak mi amaya America sumpai din hun po aron choi kang chole ta hle maya athu soi reng asoi liam ve mai ngai lo ti aron langta zel maya nikum hasa top lam khan US embassy Jerusalem son lu atum thua lo puang chiang to a khawvel sarkar tam takin ati tak mai don hian an ria an soi sel na sa chungin Israel independent cham voisom sari na lompuinan nikum me ni som pali khan US palai pi sa pui chu Jerusalem son ani talu amayani Arab tang rual lam tan chuan pom thei chi ani don lo reng saruha kang ani reng mai don ani ma se ka tiang alo ti to sia mi hoi sen chuan ati tlang ta ani mai Arab ho ril ru na thoidam lam chu atum lo na samai golan tlang ram po Syria sipai ten Israel chungtlak nan an mang thina Israel tan a him lo Israel hian nei hlen lo ro se ti in ming azia hnan le takul maya Syria sarkar chu nak ru tlia kang an ninge yang President Obama hun lai khan Iran hi anin luling na sa hle maya nuclear reactor nei hi khawvel siata angen ani top mai electric power siam nan tia chuan lama atom bomb nei chu an tumru kani khawvel sarkar lian then khaten Israel ngen na ngai poimo niom takin Iran chu inrem na an siam puya America Obama sarkar phei chu dollar tluk le dingon telin avom zuya ma se Iran chuan lom thulam reng an chak chuak du ther telo Israel an vauzui ku ka ma se Donald Trump chu president aloni tatlat mai Iran nuclear deal atang chuan abang hal mia Iran la chuan lu la chua zual sawa Baghdad ko pui America embassy chu be ani le ta Iran ho tu lok putara la chuan Donald Trump chu a han wan khum zuya engma ti thei nei love ti in ma se ti thei zong alo nei na meu mai an Iran sipailal pakhat chu a chuan na karnen lam dar vek khopin a han bom dar te renga he thil thlenga wanga Iranin phuba ngam le ngam lo chunga an lak ve vel dan chu kan thevek toina rinom Iran ram ho tu lian te chuan an tual chung boruak thlir pa zelin phuba lak dan tura du thuan sam vaka atopa Donald Trump le US mi poimo som thum te chu kan man don anan tingot peka Interpol khawvel huwa police pol nena man sak turin tranpuina te anan dil ta be nen anan man teulo noi mai khopa Donald Trump hi man tak chin se ania ka ti ni an na salo nak ngotang chu chutia nuclear deal ber alo ong ropta chu Iran chuan atom bom nge kan siam don jayaw ni so kan bom phir si ve kang ti in thinrim eng phiarin anin so taw ta hong reng maya America la chuan angur le chur thin chuti na kalai chuan America tho na khal tu om lo chi hi Iran sipai ten an lo kap thale ngala Israel la chuan Iran nuclear reactor bom cheturin khawvel sarkar sang tho na azong ngar boka Iran hian atom bom siam atum ngata USA le Israel hian thultir an tum ngar ani bermai chu an boruak ani tabera Israel nen hi chuan uile kel thun polang an ni sa shima America hian ral thuam nen tharum manga abe ngal mai chuan sang ni som ni November thla in than pui nei an tum le towa Donald Trump hian ming hliaw athau deuh ani bermai China la chuan khawvel ngor khopin ko mo alo bol phuan bok nen Iran chunga chuan putama hi ala in sum chang ani bermai in than zolama chuan Iran hian na sataka ngai dama dilangai toang chuti ani lo chuan bom dar veka sarkar thar siam chu America thil tum ma saber ani to don ani heng hi sarkar lian ho foreign policy an ni vek mai achan chu Iran oil te hi America hian amamoa thian tha a an siam thei tur Iran throi tu anom atul Israel hian Iraq nuclear reactor alo bom dar toa
tuna Iran hian nuclear bomb ani vai chuan Israel tan thin thia mut ngam ani ngai don lo ani ni ni thlasari sang ni som ni tlai lam khan Iran nuclear reactor le hnuai thuk taka an siam Israel pilot ten an ron bom dar palang tia thin phu dep depa an ven mek chu apuak kang na sangei maya engtia puak dar thasiam mai nge ani Iran intelligence lam chuan Israel engineer te cyber attack wangani an ti ani ome hei hi tak tak ani chuan Iran nuclear thruk chu Israel computer engineer ten lo she ruin ral khata tangin an hal bu sakta ti na tluk ani dona chu ti ani chuan pusi ro khuma khan Israel hi chuan miram atom bom ral khata tanga vati pu sak dan po an la thiamang alo ti thin kha athleng dik tak tak mai don ni te point alang ta ni engpo ni se America hi hanin thlang zo phot sela Donald Trump hi ating le ani nga chuan ala bom dar vek ngein arinom chu ti ani lo point Israel hian an nuclear reactor khu an toi thar le ani point an la bom phir si le vek tho don ani Tunlai hian Hamas ho nen anin philton le zeu zewa Syria boina a la inrol nge lo tu boxi Tunlai Middle East boina khuan Indo puirap thlak tak mai hi akai chuak lawang ti soingam harta ni China le US India le an lam tangte boruak la chu alum chho shet shet zela India hi Indo cholo khopin sumpai din hun a thalo meka ma se Indo turin ain puwa cha mek zel chu ania Indo tak tak lau ber chu China tho hi ani sumle pa ya an din hun tha chho mek tuna cheve shet shet khi ti chiat le zual chu an phal don lawani engpo ni se Israel chuan India an thlop ti chiang sa emema Israel lamtang reng reng eng sarkar ma an tlom ngai lowang nangmal som tu chu mal ka som veang ti tu hi pathian ani tlatani